ocu Metodiju i ocu Silvanu, koji nam donose blagoslov manastira Hilandara, blagoslov Svete Gore, posle Pećke patrijaršije, Visokih Dečana, Gračanice, Mitrovice, danas, evo, sada smo u Prizrenu. Ovo je veliki blagoslov za našu školu i za učenike koji imaju jedan poseban podvig u ovom vremenu u kojem živimo na Kosovu i Metohiji i koji je veoma značajan za našu crkvu, jer je Prizrenska bogoslovija obnovila posle 12 godina prekida rada. Kao što je nekada četvorodnevni Lazar bio u grobu 4 dana, evo naša bogoslovija nije živela 12 godina, ali sila Božja, sila Vaskrsenja se projavila i ovdje. Potrebno je da istrajemo, a dolazak igumana manastira Hilandara za nas je veliko okrepljenje. Kao što ste rekli, Vladiko, eto, mi imamo tu duhovnu vezu od kad je obnovljena bogoslovija i nama je velika radost kada dolazite sa profesorima, sa učenicima u Hilandar i naravno da ćemo i nastaviti dalje da pružamo gostoprimstvo. Ne samo kod nas u Hilandaru, već znamo koliko svima koji dođu znači da posle Hilandara imaju priliku da posete i druge obitelji, jer Svetu Goru neko može da razume tek kad vidi i ostale manastire i tek onda da shvati koliko je u stvari bila važna ta odluka naših svetih Simeona i Save, koji su shvatili da je vrlo bitno da na Svetoj Gori postoji srpski manastir. Imam ja još jednu posebnu vezu sa ovom bogoslovijom, kada smo kao iskušenici, tada nas nekoliko, 94. i 95. godine došli u Hilandar, mi nismo učili bogosloviju, tako da nismo poznavali crkveno pojanje, a tada su dolazili učenici još te pre stradanja bogoslovije. U to vreme već je naravno bio patrijarh Pavle, ali su ovdje u školi čuvali predanje njegovo, on je bio učitelj pojanja i tako nekako važilo da su prizrenski bogoslovi najbolji pojici. I onda su i nas učili tamo, ako su bili mlađi od nas po godinama, ali su znali i pojanje i tako da smo njih učili. I jedan od tih bogoslova koji je tada dolazio na bogosluženje, sad je ovdje profesor Dejan, tako da eto, kad neko sad pomisli tamo 95. 6. da smo mogli da sanjamo da ćemo se sad sresti ovde i u ovakvim ulogama. Pa eto, život čini čuda i zato treba verovati u čuda, jer vama je ovde to zaista bitno. I kao što ste vi rekli, Vladiko, ja bih da ponovim i da pohvalim i da zaista izrazim divljenje tom podvigu koji uzimaju na sebe svi oni koji dođu ovde da upišu ovu bogosloviju, znajući kako su teški uslovi života, i zaista taj podvig je nešto što moramo svi da istaknemo, da priznamo i da ih pohvalimo, a i istovremeno da se molimo za njih, vašim zaštitnicima, Svetom Kirilu i Metodiju, da vas ukrepe na tom podvigu i da vam Gospod da posebno jednu blagodat koju ćete poneti odavde, bez obzira i na znanje koje ćete naravno također zadobiti i imat ćete ga celog života, ali eto, naša je molitva da vas Sveti Kirilo i Metodije nagrade jednim posebnim blagoslovom, posebnom blagodaću, da vas ona prati celog života. Hvala na dobrodošlici, na dočeku, na prijemu. Mnoga je leta, mnoga je leta, mnoga je leta. Sin Hriste Bože, spasi
Hriste Bože, slavi